Ispred nas su 3 fema koji su neispravni. Femovi su veoma jeftini i retko se popravljaju, ali mi ćemo pokušati da popravimo barem jedan od 2-3. Rasklopili smo ovaj naš prvi fen, znači izvadili smo ga iz plastike. Ono što na prvi pogled može vidjeti bez neke velike provere je da je grejač izgleda ispravno, motorić izgleda ispravno, vidimo da ima kose oko motorića, te motorice ne vrti dovoljno dobro, to ćemo očistiti. Ono što se vidi također da je dosta klimav prekidač, odnosno evo sada rasklopili smo, pincetom smo odavde odstranili kosu koja je smetala. Motorić se sada vrti bez nekih prepreka, skinuli smo prekidač, mi smo ga prepravili, pošto nema ovakav rezervni, ovdje smo mu dodali jednu, učvrstili ga i on sada radi i to sad funkcioniše, ali vam ovo naravno ne preporučujem, nego da kupite i zamenite novi. Vratili smo grejač unutra i ventilator. Sada ćemo isprobati da li radi. Premostili smo prekidač, znači tu bi bio prekidač, ali mi smo ga sada premostili da bih vidjeli da li radi ovaj naš fen. Znači, evo, uključujemo. Čujete, radi, greje. Kada smo krenuli da sklapamo, uočili smo još jedan problem, a to je ova plastika koja je ovdje bila stojala i služila je da prekidač kada ga ubacimo ovdje, znači plastika ga je gurala da ne ide nazad, da ne ulazi unutra. Zelenili smo prekidač, vratili smo ga na mesto. Ono što nam je potrebno je da učvrstimo prekidač da se ne vraća nazad. To smo osmislili da uradimo pomoću ove gumenog creva koje smo rasekli ovako, znači to je gumeno crevo, njega ćemo da ubacimo ovdje. Ovako, znači ovdje i ono će da nam pruži potporu našem prekidaču i to je to. Sad još stavljamo ovo. Jedan od ovih femova je izgoreo, jer je praktično grejač se naslonio na plastiku, tako smo grejač morali da bacimo, ostavili smo samo motorić, klemu i prekidač koji je ispravni. Otvorili smo i ovaj stari fem koji je, vidimo, potpuno drugačiji, svi delovi su veoma dobri, da kažem gotovo neuništivi. Znači malo je starinski model, vidite kakav ima kondenzator recimo ili prekidač gdje se posebno pali grejač, posebno ventilator, motor, ali pravi motor, znači grejač zapakovan, sve uredno i dobro. Pukla ova ručica, pa je klimalo i udaralo, treslo i to je plašilo korisnike fema. Zbog toga ćemo ovo sad popraviti, pa će to da funkcioniše besprekorno. Ovo je ipak fem koji će sigurno dugo trajati, mada izgleda veoma starinski. Osekli smo komadić od epoksi smole, ove i ovo ćemo iskoristiti da ovdje popunimo, učvrstimo ovaj naš nosač, držač ili kako se zove. Znači, dobro ćemo izmesiti, pomešati ove dve smese i brzo zalepiti. Evo kako ta naša popravka izgleda, znači samo smo jednostavno nagurali ovu smolu, epoksi smolu unutra i to se sad stvrdilo i drži ovaj držač i jednostavno će biti dobro kad se namontira. I utvrdili da ovaj naš motor ispadne iz ležišta i nalegne na stranicu i zakoči, neće da radi. Onda smo skinuli i utvrdili, evo vidite ovo krilce ovdje, to je s druge strane polomljeno. Sad da idemo
da li će se vidjeti, evo ga vidite s druge strane, je to krilce polomljeno, evo ga ovdje, i sada ćemo da probamo da ga zalepimo sa super lepkom. Uspjeli smo sada da zalepimo ovu našu. Radi, znači više ne zuje, sada radi. Jeste da se može reći da je ovaj fem deda femova, ali još uvijek radi. Eto, vidjeli ste, popravili smo ga. Kvar je više mehanički, znači polomljen bio držač za motor, ali evo, popravili smo ga i on će još verovatno jedno vreme služiti. Do plastike upalio, ništa nije ostalo, sve motoriće i ovoga, znači on je pokvaran. Ovaj naš fem je ispravan, evo možemo probati. Ima jednu brzinu do duše, ali radi. I to je to, od 3 fema napravili smo 2 upotrebljiva i 1 za bacanje.